Kemudian pi perlong saksi sin ngadon hang ni ban pentip sepi ba ila light ya kan ke poster jong kan ke film Wad Daw kebalapan mi dah ke North East Cloud Production in collaboration with Chwas Imli Film Production. Dia hang ni ke film na ag iba sam iba ngi khat ye iba sama keteng jo i iba Pyllaitmitre Lypon bat i Rimika. Dia kumba fila kersan ni ke film tingkai mo tengah pan ka jing kersan ru na kebentakan ni ke film Wad Daw anda lapan mi apa biju bat ha jawai ru kumju ma. Dia kemudian shibun ru ba fila kersan shisha ya ke film tingkai. Dia kajing wan jong pi ka museum shibun yang ngiki artis bat kumju ru ngapan ji kersan biang sa shisien na kebentakan ni ke film Wad Daw anda lapan mi hang ti apa biju cinema hall Shillong